Burundian will not accept to be killed as Congolese are being killed. Burundian, we are fighters. We are mobilized. Together, we know that we will respond if they attack us. Kuva mu myaka y'1960 ubwihugu byinshi bya Afrika byabonaga ubwigenge, igisirikare cyagiye kiba umusemburo w'impinduka za politike mu bihe by'akavuyo, ruswa cyangwa se igitutu cy'abakoloni n'ababasimbuye. Akenshi abasirikare nibo bagiye babona ko bafite inshingano zo gukiza igihugu. Bamwe rero bageze ku butegetsi binyuze mu ntambara zo kubohora abaturage, liberation movements, abandi bo banyura mu mpirimanyi za politike, coup d'etat, bagamije guhindura imiyoborere mibi. Iyi nkuru rero ntabwo ivuga gusa abantu bafashe imbunda, ahubwo ivuga ku bagabo bashoboye guhuza imyitozo ikazi ya gisirikare n'ubushobozi bwa politike bakubaka ibihugu byabo, bakubaka ingabo zishoboye kandi nyewe bamwe bakaba n'ibirangirire ku rwego rw'isi kubera guhagarara kigabo ku busugire bwa Afurika muri rusange. Mu kiganiro cyacu cya none rero tugiye kurebera hamwe abaperezida 10 babaye abasirikare mbere yuko bajya ku butegetsi hano ku mugabane wacu wa Afurika. Mfite inyandiko nyinshi z'amateka zanditswe n'ibitangazamakuru bikomeye mu isi, zanditseho byinshi mu byo ngiye kubabwira. Twika Kigali Post, cyumva nk'ibisanzwe ni Code Green, kubaye ibyegeranyo byiza, amakuru meza n'inkuru zicukumbuye, si ibyo n'inginga. Gusa urambabaje niba utarakora subscribe hano, ikaze mwese. Mwanya wa 10 reka bariho duhera tumanuka ku mwanya wa mbere. Aha ku mwanya wa 10 rero turasanga Brice Oligui Nguema, akaba perezida wa Gabon. Uyu rero yataziwe umucunguzi w'isaha ya nyuma, ni general wayoboye umutwe w'ingabo zirinda perezida Republican Guard muri 2023 nyuma y'amatora yari yuzuyemo uburiganya yari yatsinzwe na Ali Bongo. Nguema yafashe icyemezo cyo gukuraho uyu muryango wari umaze imyaka 56 ku butegetsi. Azwiho rero kuba yarakoze impinduka itaramenya amaraso, bloodless carp. Ubuhangange bwe buri mu buryo yahise atangira kuvugurura imibereho y'abaturage, agabanya imishahara y'abayobozi bakuru ndetse yewe akanagarura icyizere mu baturage ba Gabon bari barazonzwe n'ubutegetsi bw'umuryango umwe. Umwanya wa 9 turasanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi, uyu yitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Burundian will not accept to be killed. Uyu rero yahoze ari general mu ngabo z'u Burundi FDNB, akaba n'umwe mu barwanashyaka bakomeye ba CNDD FDD kuva mu gihe cy'intambara yo mu mashyamba. Nyuma y'urupfu rwa Pierre Nkurunziza, Ndayishimiye yashoboye kugarura u Burundi ku muryango mpuzamahanga. Ubuhangange bwe buri muri diplomasi n'uburyo yashoboye guhosha imvururu za politike mu gihugu, ashyira imbere ubuhinzi n'iterambere ry'icyaro. Niyo mugabo wenyine isi ikeneye kugira ibone amahoro n'umutekano. Umwanya wa 8 turasanga Kapiteni Ibrahim Traore. Uyu rero akaba ari kapiteni ku myaka 34 gusa. Muri 2022 yafashe ubutegetsi agenzwa no guhashya iterabwoba ryari ryarayogoje igihugu cye. Azwiho kwanga icyubahiro cyose cy'Abaprezida ndetse bagakomeza kwambara gisirikare n'ingofero ye itukura nka Thomas Sankara. Ubuhangange bwe buri mu mbwirwaruhame zikomeye zishinja amahanga gusohora Afurika no kuba yarashoboye kuryanisha abaturage bose urugamba rwo kugarura amahoro. Mwanya wa 7 turasanga perezida wa Mali, uyu akaba yitwa Assimi Goïta. Uyu rero ni koloneli mu ngabo zidasanzwe, yagaragaye inshuro nyinshi mu guhindura ubutegetsi, yewe inshuro yagaragayemo ni ebyiri zose muri 2020 no muri 2021. Ubuhangange bwe bushingiye ku gufata umwanzuro ukomeye wo kwirukana ingabo z'Ubufaransa n'iza Loni muri Mali. Yahinduye isura ya politike muri Afurika y'Uburengerazuba, ashyira imbere ko Mali igomba kwirwanaho mu buryo bwa gisirikare n'ubukungu, batumvira amategeko y'ibihugu by'ibwota amasimbi. Wale yake no tara madene ibe songo bema kalankote blue.
Ku mwanya wa gatandatu aha niho tugeze, aha turasanga Idris Deby Itno. Uyu rero akaba yarageze ku butegetsi mu 1990 binyuze mu ntambara. Yari umuhanga mu bya gisirikare watsindiye intambara nyinshi mu butayu. Deby yubatse igisirikare gikomeye muri Afrika anti cyubatse inkingi ya mwamba mu kurwanya Boko Haram n'abajihadiste muri Sahel. Ubuhangange bwe rero bwaranzwe no kudatinya. Yapfuye muri 2021 ariko Rugamba rw'Imbere arwanira igihugu cye, ibintu bidasanzwe ku mukuru w'igihugu mu kinyejana cya 21. Umwanya wa gatanu turasanga Muhammadu Buhari. Uyu akaba yarabaye perezida wa Nigeria, Major General wigeze kuyobora Nigeria mu 1985 kugeza muri 1986, aza kugaruka binyuze mu matora muri 2025. Azwiho kuba yari umuperezida w'umusirikare washibutse w'ubudemokarasi bw'ukuri. Ubuhangange bwe buri mu buryo yashoboye kurenga amateka ye ya kera akubaka Nigeria yubaha amategeko, akarwanya ruswa yari imeze nka kanseri mu gihugu cye, akagerageza guhuza igihugu kigizwe n'amoko n'amadini menshi atandukanye. Umwanya wa kane turasanga Abdel Fattah el-Sisi. Uyu rero akaba yari yiswe Field Marshal w'iterambere, yari umugabo w'ingabo na minisitiri w'ingabo mbere yo kuba perezida muri 2014. Azwi nka the strongest man of Egypt. Ubuhangange bwe buri mu mishinga migari mega project yashoboye kugarura umutekano mu gihugu cye cyarabaye isiganwa ry'intagondwa, akubaka imihanda, inganda n'umujyi mushya w'icyerekezo New Capital City ufatwa nka kimwe mu bihangano bikomeye muri iki kinyejana cya Afurika. Umwanya wa gatatu turasanga Thomas Sankara. Sankara yinjiye mu gisirikare afite imyaka 17 mu 1966. Uyu ntiyashakaga gusa akazi ahubwo yashakaga impinduka. Mu gihe yigaga mu ishuri rya gisirikare rya Kadiogo muri Burkina Faso no muri Madagascar, ntiyize gukoresha imbunda gusa, ahubwo yize politike n'ubukungu. I Madagascar niho yabonye imyigaragambyo y'abaturage, yanditse amateka bituma asobanukirwa ko umusirikare atagomba kuba igikoresho cy'ubutegetsi, ahubwo agomba kuba umusirikare w'abaturage. Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production. Igihugu cyacu gishobora kwihaza mu biribwa kikanasagurira amasoko, ariko kubera kutagira gahunda na n'ubu turacyamanika amaboko dusaba imfashanyo zibidutunga. Izo mfashanyo zidatuma tureba kure, zihora buri gihe zituma tuba abantu bakunda guhora basabiriza. Tugomba kwibagirwa izo nkunga ziva hanze. Tugomba gukora byinshi birenze, kuko ni ibisanzwe ko umuntu kugaburira ahora gutegeka ibyo ukora. Par notre grande production, il faut réussir à produire plus. Produire plus. Produire plus parce que il est normal que celui qui vous donne mu 1974 Sankara yamenyekanye cyane mu ntambara ihuza Mali na Burkina Faso. Icyo gihe yitwaga Haute Volta. Nubwo rero yari akiri muto, yagaragaje ubutwari budasanzwe ku rugamba, bituma bicyamamara mu gihugu hose. Icyakora nyine nyuma yaje kuvuga ko iyo ntambara itari ngombwa kandi yari yubusa, kuko nyine ngo yabonaga ari abanyafurika barimo kwicana hagati yabo kandi nyine banapfa ubusa. Iri rero ni ijambo rya Sankara ryamenyekanye cyane. Yashinjaga abasirikare ba Afurika kuba ibikoresho by'abakoloni, ndetse yewe akaba yaranatangiye gushyiraho amatsinda y'abasirikare b'urungano rwe nk'uwitwa Blaise Compaoré. Bashakaga impinduka mu gihugu cyari cyarabaswe na ruswa ndetse no gusubira inyuma. Sankara amaze gufata ubutegetsi mu 1983 yanze kuba perezida w'icyubahiro cyinshi, ndetse yanakomeza kubaho nk'umusirikare. Yakomeje guhembwa umushahara wa kapiteni mu gisirikare, aho yahembwaga amadolari angana na 450 ku kwezi. Avuga ko adashobora guhembwa umurengera mu gihe abaturage be basonza. Ntiyigeze yambara imyenda myiza yewe nk'amasuta ahenze y'abanyaburayi, ndetse yanarimbaga mu myambaro ya gisirikare yakorewe muri Burkina Faso, cyangwa se imyambaro y'ipamu yakozwe n'abaturage be. Yakomeza gukora imyitozo ikaze ya gisirikare, harimo kwiruka no kunyonga igare mu muhanda ntabashinzwe umutekano benshi bamurinda, bafite n'imbunda ziremereye afite. Sankara yarazi ko ubuzima bwe bushobora kurangira ku rugamba cyangwa se mu bugambanyi. Igihe yicwaga rero muri kudeta mu 1987 yari yambaye umwambaro we wa gisirikare akunda cyane. Yishwe n'abasirikare bakoranaga bamuziza ko yashakaga ko igisirikare n'igihugu bigendera ku mategeko akaze yo kutarya ruswa no kwigira. Kugeza none uyu munsi Sankara afatwa nk'icyitegererezo, umusirikare nyarutsinzi utarigeze akoresha imbunda ye kugira ngo akangishe abaturage, ahubwo nyine wayikoresheje kugira ngo abahe agaciro.
Umwanya wa kabiri turahasanga perezida wa Uganda uyu ni Yoweri Kaguta Museveni. Uyu rero ni umwe mu barwanyi b'abahanga cyane muri Afurika nyuma yo kurwana mu ntambara nyinshi yafashe Kampala muri 1986 n'ingabo ze za NRA. Museveni yashoboye kugarura Uganda mu bihe by'umwijima ikaba igihugu gikomeye mu bukungu n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ubuhangange bwe bushingiye ku kuba ari political strategist utarigeze kubitwa inshuro mu bya politiki n'intambara. Uyu kandi akaba yarubatse igisirikare cya UPDF gikora ibikorwa by'ubutwari hirya no hino muri Afurika. Umwanya wa mbere turasanga nyakubahwa perezida Paul Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Paul Kagame yavutse kuwa 23 Ukwakira muri 1957 i Ruhango, icyahoze ari Tambwe muri Gitarama. Mu mwaka wa 1959 ubwo yari afite imyaka 2 gusa, umuryango we wahunze itotezwa n'imvururu zishingiye ku moko maze ufata inzira werekeza muri Uganda. Yakuriye mu nkambi z'impunzi muri Uganda, ari naho yigiye amashuri ye abanza, ndetse yaza no kwinjira mu nzego z'igisirikare cyo muri icyo gihugu NRA, aho yabaye umwe mu bayobozi ba hafi ba Yoweri Kaguta Museveni. Mu mwaka wa 1990 nyuma y'urupfu rwa Fred Gisa Rwigema wari uyoboye urugamba rwo kubohora u Rwanda, Paul Kagame yagarutse avuye mu masomo ya gisirikare muri Amerika ayobora ingabo za RPA Inkotanyi. Uyu rero niwe wayoboye ingabo zatsinze ubutegetsi bwakoraga jenoside yakorewe abatutsi, abasha kuyihagarika muri Nyakanga muri 1994. Nyuma y'intambara yashyize imbere politiki yo gucyura abanyarwanda bose bari mu mahanga no kubaka ubumwe n'ubwiyunge. Kuva yaba perezida w'u Rwanda mu mwaka wa 2000, perezida Paul Kagame yashyizeho icyerekezo cyiswe Vision 2020 kigamije guhindura u Rwanda igihugu giteye imbere. Bimwe rero mu bigwi bye bishimirwa na benshi birimo ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse ku kigero cya 7.8% mu myaka 20 yari ishize, kandi ubukene bwamanutse ku buryo bugaragara. U Rwanda rero rufite umubare munini w'abagore mu nteko ishinga amategeko barenga 30% ku isi yose, bitewe n'ubushake bwa politiki y'u Rwanda yo guha agaciro abagore ndetse no kubaha ijambo. Yazanye impinduka ari mu ikoranabuhanga, harimo gahunda ya one laptop per child no gukoresha drones mu gutwara amaraso mu bitaro. Ibi bikaba biri muri politiki y'ikoranabuhanga. U Rwanda rero by'umwihariko umujyi wa Kigali ruzwiho no kuba ahantu hatekanye kandi yewe hambere ku isi no muri Afurika hafite isuku. Paul Kagame rero ntiyayoboye u Rwanda gusa, ahubwo nyine yagize n'uruhare mu mpinduka muri Afurika. Yabaye umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union, aho yashyize imbere impinduka mu micungire y'uyu muryango. Yabaye umuyobozi w'umuryango w'ibihugu bikoresha icyongereza Commonwealth. Yohereje ingabo z'u Rwanda mu bikorwa byo kugarura amahoro mu bihugu bya Mozambique, Central Africa na Darfur. Perezida Paul Kagame afatwa nka perezida w'icyerekezo wahinduye isura y'u Rwanda, akava ku gihugu cyari cyasenyutse akakigeza ku gihugu cyubahwa kandi gishakirwamo icyitegererezo cy'iterambere muri Afurika. Amateka yaracyandikwa kuko nyine muri Nyakanga 2024 yongeye no gutorerwa kuyobora u Rwanda muri manda nshya. Abaprezida 10 b'abasirikare rero nibo twagarutseho mu kiganiro cyacu. Batwigisha ko igisirikare muri Afurika kitari urwego rw'intambara gusa, ahubwo ko cyagiye kiba urwego rw'ubuyobozi mu bihe bikomeye. Nubwo hari abagiye banengwa rero mu buryo bageze ku butegetsi, ibigwi byabo n'ubuhangange bwabo byubakiye ku bintu bitatu: kugarura umutekano, kubaka ubunyamwuga mu nzego, ndetse no guharanira kwigira kwa Afurika. Amateka yabo adufasha kumva ko umuyobozi mwiza adapimirwa gusa ku buryo yageze ku butegetsi, ahubwo apimirwa ku mpinduka yasize mu mibereho y'abaturage no ku busugire bw'igihugu cye. Afurika y'uyu munsi rero ikomeje kubona aba bayobozi nk'icyitegererezo cy'uko imbunda ishobora gusimbuzwa ikaramu n'umushinga w'iterambere mu kubaka ejo hazaza h'igihugu. Twagarutse ku bayobozi 10 babaye abasirikare mbere y'uko bajya ku butegetsi, ariko se nyine muri abo bayobozi 10 nuhe wumva amateka yashobora kukubera isomo cyangwa se ashobora kubera isomo urubyiruko rwa none rwa Afurika? Byose muduhe ibitekerezo byanyu hasi muri komenti. Ni nuko nsoje rero, nshimiye wowe tugiranye ku musozo w'iyi video. Nshimiye wowe wakanze like, comment ndetse na subscribe. Ibitekerezo byanyu ni inkunga ikomeye kuri Kigali Post. Ibiganiro byiza rero byo biracyaza. Ubwo nyine reka duhurire muri iyi video, nayo ndabizi uraza kuyikunda. Wubatse inzu nziza igutwaye umwanya n'amafaranga, none kuki yagira muri finissage ukayiha abatazi uko bikorwa, ku rugero rw'uko ushobora no kumva wayisenya kuko bayikoze nabi kandi hari abanyamwuga. Inzobere muri interior na exterior design, ku isoko uzasanga benshi, ariko njye nyine abonzi ni Génie Emblématique du Décor.
aba rero baguha ubujyanama muri parafo nziza ibereye inzu yawe, bagukorera parafo nziza kandi z'ubwoko bwose, iberangete, gypsum board, tile n'izindi. Bagusigira amarangi inzu yawe, abayo mu nzu n'imbere, silke, vinyl mate, ayo hanze azwi nka wedagard n'ibindi. Bagukorera partition, TV stand n'ibikoni bigezweho, bakora amazi n'ibindi byose bijyana n'ubwiza bw'inzu yawe. Igishimishije nuko bakora ibintu byiza biri karite kandi bakaba batanahenda. Ngaho nyine bahamagare cyangwa se ubandikire kuri 0785839290 cyangwa se nyine ubandikire cyangwa unabahamagare kuri nimero yindi, iyi ikaba 0790388208. Hesha agaciro inzu yawe mu bwiza na Genie Emblematique du Decor kuko nyine ari genius mu bintu byabo.